Yo bookmark tuanja dawo ka housing ngor mala your homeland ngor mala dual Northern Territory ngor kamar gina purngoni darwa ka problem ngor housing ngor kali ngor dele homeland ngor mala nakon bay ngor na wanga kawanga ngor nakon ga problem gapu ngor ngai ngora kapu kor kali kor ka bawa kor latrik kor kabolo sirik kor kabolo darwa mukamala ngoni na ngai ka jaltir yol ngo wala jama mala wanga kor kali kor mada nakon NT government ka federal government paman mada wanga na miri yul nakon dia ki di gamoro yul nakon do dia ki rom go responsible tare wo mala wanga tiali di homelands ngor balanya nakon dual maili commonwealth government ngai jaga miri nakon wanga mala homelands ngor makbay wo mak NT government wala langgal mak tole di komorongor darego wanga mala katuali di mada nakon government mada marma wanga na miri nakon madaka yul to ngai to ka yul tia ki di mala kamoro mala wanga rupiah kor kali kor ngore yon jama mala homeland ngor ja nakon bulun ngai wanga nit ka yur ka nakon bulu jal trinai ko mala infrastructure ton jamaili nakon hawa to ka jama pipe to ka galkan wardinya raw kapu sirik ko dukar ko kabalanya raw mala nakon ngai ngorom go markato ngai ngoni homeland ngor mala ngatil miri mala wanga mala yala langom miri ka NT government ka nakon jaltir malak maran raw naman na to dia ki di ngupan work to raw mala wanga hawa kapu ka sirik ko rom go homeland ngor mala ka hiring ja wala government dun company yako ICOM tiang uru mala to kadwali di naman homelands kur mala infrastructure balanya mula nakon wanga pawa kapo ka sewage katwali di ngay nguni maili yako ka audit ICOM jatong ni dawartun mariki ka quite manual to 100 homelands mala nguruki di tial ja Northern Territory ka wukiri mala waltu majina problem wanga kur kali kur ka bolo na ngai need infrastructure ngoni wala lang jama palanya nakon mak homeland ngur tunguna nama sewage ka septic tanks mala wal tumak ngoni di yurtakom replacing ka wangai ngor mak homeland ngur wal tu nama generator o solar panel mala ganjar ko o yurta mala nawi pipe kapo balanya mala nakon rom kangoni wal tu nakon dole di ngoni door yun kom di pungri jama ngor mala wal tungoni lakaram NT government kal namun na ngai tungoni ngupan nguruki di infrastructure jama mala ka tengoro di ngoni kom do already nakon wal jang ngoni ngori yun housing ngor jama la kali ngor jama audit ngor kali ngorom ngor dial alik spring kabala wal bingorin kabichana bala bering tun jama wal larum kajama kauna bakli ka daily riba area ngor mala ka dort manual to doli di jama ka tiali din anam lenna ka ngoli ni matu nakon doli di nama wala lain wal to kamuti kay balang wari wandir kom jama mir mala ngoli ni wal to kalarum building ko mala hawaw kagapu deli di nakon malangal community ngor ka ngoli to wala dor yun jama ngor kom jama mir mala wal to ngoni di indi nakon report jama bala NT government ko kangon nili dito ka na kung ngoni report ngor mango chila karam namun na turupi ang upan warpam kumala jamaw kangon dito ngay ngoni NT government to report maram wala langgong walya to ngoni gongoropan kabalan federal government kal land council kal ka EDC Aboriginal Investment Corporation ka wal na to ngoni na kung report kung ngoro kinyorom guwangan na mirmiritri ja federal government kal ja rupiah jangang tun dia kidin malarom go jamaw homelands ko ja kabalanya